Naši naredni gosti dolaze sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Nihade Delibegović-Đanić, dekanesa Filozofskog fakulteta. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i vama. Sa nama je Gabriel Pinkas, prodekan za nastavu i naučno-istraživački rad. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i svim gledateljima jutarnjeg programa radio i televizije Tuzlanskog kantona. Evo dobre prilike da promovišemo Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli. Nakon svega što smo preživjeli i doživjeli kroz drugačiji vid obrazovanja, evo dekanesa da nam kažete koliko ste vi zadovoljni za početak ove naše priče odvijanjem nastave na ovaj drugačiji način i evo kako je trenutno stanje, vrata fakulteta su otvorene, je li tako, za studente? Pa danas zapravo počinju svi oni apsolventski rokovi koji se nisu održali planirano u martu mjesecu, ali što se tiče nastave mi smo uspjeli održati svu nastavu na Filozofskom fakultetu, zahvaljujući, ja ponovno kažem, entuzijazmu prvenstveno naših studenata, nastavnika, saradnika. Izborili smo se zajedno s brojnim poteškoćama koje smo imali, jer moramo znati da na Filozofskom fakultetu imamo 13 studijskih programa, različitih studijskih programa, društvenih i humanističkih nauka i bilo je vrlo zahtjevno uskladiti i organizovati nastavu, ali smo uspjeli zahvaljujući dobroj saradnji nastavnika, saradnika, ali najviše i studenata. Jeste li vi zadovoljni, dakle, evo, s obzirom da ste u ovom dijelu naučno-istraživački rad, znamo što to podrazumijeva, koliki je to angažman i koliko zapravo treba raditi, a niste mogli u proteklom periodu. Kako sve to sustići i može li se uopće? Pa ja bih rekao da je u ovom vremenu naučno-istraživački rad bio u drugom planu, barem u većini slučajeva. Fokus smo stavili na nastavu i realizaciju onih obaveza koje su uvjetovane kalendarom i vezane za određene vremenske periode. Što se tiče naučno-istraživačkog rada, ne kažem da naravno nastavnici individualno nisu provodili već ranije započeta istraživanja. Neki možda ukoliko su bili u prilici prikupljati online podatke i slično, da su to radili u ovom periodu, ali fokus je bio upravo na nastavi, odnosno izvršavanju ovih aktivnosti koje su vezane rokovima i koje bi bilo teže nadoknaditi u nekom predstojećem periodu. A što se tiče naučno-istraživačkog rada, očekujem da ćemo to nadoknaditi u perspektivi. Jeste li zadovoljni provedenom nastavom i evo kakve su povratne informacije od studenata? Dekanesa evo dijelom je odgovorila kako je vaše viđenje kompletnog odvijanja nastave. Pa s obzirom na okolnosti ja bih rekao da smo se mi dobro snašli i da smo uspjeli odgovoriti zadacima. Mi smo se u vrlo kratkom roku našli u situaciji kada trebamo svoju učioničku nastavu prebaciti u tu elektronsku online sferu. Nismo bili unaprijed pripremljeni za to. Trebalo nam je 10-ak dana, najviše 2 sedmice da se sva nastava počne izvoditi i da se mi vratimo istom onom rasporedu kako smo nastavu izvodili u učionicama prije nego što je proglašeno stanje pandemije. Dobili smo dosta pozitivnih povratnih informacija od studenata i mislim da smo mi u tom zadatku uspjeli i da imamo razloga biti zadovoljni. Vjerovatno su neke stvari mogle i bolje, ali ja bih rekao da su nas ove vanredne okolnosti naučile nekim stvarima i da ćemo sad u perspektivi iskoristiti i ove blagodati ili prednosti online nastave. Da, i čini mi se da nas ništa ne može iznenaditi. S obzirom da smo se svi nekako brzo prilagodili trenutnoj situaciji, pa evo pogotovo kada govorimo o obrazovanju i osnovnom i srednjem i visokom, dakle svi su zaista na jedan poseban način prihvatili tu činjenicu da se na taj način moramo obrazovati, odnosno moraju obrazovati i evo nekako kazali ste može i bolje, naravno da može bolje, ali treba biti zadovoljan, dakle zaista s obzirom da su svi bili iznenađeni. Kazali ste da dekanesa 13 studijskih odsjeka, je li tako? I mijenjali se nešto ove godine? 13 studijskih programa prvog ciklusa studija. Ove godine upisujemo sve one studijske programe nudimo koje smo imali i prošle godine. Imamo na drugom ciklusu studijske programe razredne nastave i predškolskog odgoja koji su novi licencirani studijski programi. Posebno bih istakla zapravo studij predškolskog odgoja i na prvom ciklusu studija. Mislim da bi on trebao biti interesantan svima onima koji sad završavaju u srednju školu, ali možda i onim starijim koji razmišljaju o studiranju, jer zapravo bachelora predškolskog odgoja nema na tržištu rada. Sasvim je izvjesno da će se otvarati i nova obdaništa, a tako da će biti potrebe zapravo za tim kadrom. Uvijek nam se to nekako spočitava da li ima potrebe. Koliko je bilo prekida kada govorimo o ovom studijskom programu?
Koliko godina nismo imali, dakle? Imali smo mi preškolski odgoj, prvi ciklus studija se zapravo kontinuirano izvodi na Filozofskom fakultetu, ali su velike potrebe tržišta rada za ovim profilom koji se obrazuje na Filozofskom fakultetu. Naravno, kao i drugi studijski programi koji su interesantni maturantima kao pedagogija, psihologija, strani jezici. Zapravo ne bi sad izdvajala nijedan, ali evo čini mi se da je ovaj nekako ostao zapostavljen, a imam tu društvenu odgovornost da kažem da podsjetite. Da podsjetim sve da nema, zaista ih nema na tržištu rada i da sa sigurnošću mogu vrlo lako pronaći posao po okončanju prvog ciklusa studija na Filozofskom. Da. Govorili smo dakle o online nastavi, ali evo, vi ste negdje u martu prije nego je sve, da tako kažem, zaustavljeno, trebali imati kao i svi fakulteti dane otvorenih vrata, je li tako? Kako bi, evo, svršeni srednjoškolci ušli na fakultet i, dakle, na licu mjesta se upoznali sa prednostima, odnosno nastavka školovanja na tom fakultetu. Ipak postoji i ovaj drugi način i tu smo se morali prilagoditi, je li tako, online prezentacijama. Kad je u pitanju prezentacije, ja bih rekao da smo mi bili malo više spremni za tu online sferu nego po pitanju nastave, jer mi zapravo kontinuirano tokom cijele godine putem elektronskih medija, društvenih mreža i različitih internetskih platformi zapravo oglašavamo sve naše aktivnosti koje u isto vrijeme predstavljaju i promociju Filozofskog fakulteta, naših studijskih programa, naših studenata, nastavnog osoblja i tako dalje, ali istina je kad je u pitanju striktno promocija studijskih programa, mi smo imali ideju da kao i prethodnih godina organiziramo Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta. Sve je bilo dogovoreno. Sve je bilo dogovoreno i spremno i trebalo se održati u sedmici nakon proglašenja pandemije, ali to je evo zapravo spriječilo, proglašenje pandemije je spriječilo realizaciju te aktivnosti, tako da ove godine nismo imali Dan otvorenih vrata Filozofskog fakulteta, ali jesmo nešto prije toga sudjelovali na sajmu visokog obrazovanja. Također održali smo jedan dio radionica, odnosno otvorenih predavanja koje su bile sastavni dio ovog našeg programa promocije studijskih programa. Ono što je izostalo jesu direktne posjete srednjim školama, odnosno razgovori sa učenicima, ali smo se potrudili da te informacije kompenziramo kroz direktnu komunikaciju sa potencijalnim zainteresiranim kandidatima za upis nekog od studijskih programa Filozofskog fakulteta. Oni također imaju mogućnost, evo i u ovom trenutku, da popune online predprijavu, tako izraze interes za neki od studijskih programa i osiguraju sebi pravovremene informacije vezano za sve ono što će se dešavati glede predaje dokumenata i samog upisnog procesa. Tako da pokušali smo jedan dio barem tih aktivnosti koje nismo mogli realizirati nadoknaditi tom online promocijom. Dekane se, evo, nastava će se odvijeti, odnosno polaganje ispita uz mjere, je li tako, poštivanje mjera. Na tome se već uveliko radi, već u danas će tako biti. A šta je sa upisom? Kakva je procedura? Kako će, dakle, teći? Pa mi čekamo zapravo raspisivanje. Senat univerziteta u Tuzli je poslao taj prijedlog upisne politike prema ministarstvu i vladi po ustaljenoj proceduri, kako to već radimo već dugi niz godina. Nakon što dobijemo saglasnost za predloženi plan upisa, Senat će raspisati konkurs. Obično to bude nekad polovinom juna, kada maturanti predaju dokumente poštom ili lično u studentske službe fakulteta, akademije. Ono što je možda će biti vjerovatno novina ove godine jeste da vjerovatno neće biti prijemnog ispita. Naime, sva vijeća fakulteta su uputila inicijativu prema Senatu da se ove godine ne održi prijemni ispit, nego da se zapravo upis vrši na osnovu uspjeha maturanata, odnosno srednjoškolaca u njihovog uspjeha u srednjoj školi, što ja smatram da je nekako najrealnije. Vi ipak niz godina se trudite, radite, učite, taj dan na prijemnom možda ćete imati tremu, možda nećete najbolje. Možda nećete biti dobro skoncentrisani. Falit će vam jedan vod, razočarenje. Je li tako? Loš dan. Očekujem da će naravno i Skupština Tuzlanskog kantona imati razumijevanje, jer to zahtjeva tu malu promjenu zakona, s obzirom da je prijemni zakonska obaveza. Ali verujem da ćemo sad svi u ovom periodu biti onako društveno osjetljivi, pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da je Senat univerziteta upravo predložio tu
tu izmjenu zakona. Kako su sad očekivanja, dakle, s obzirom na sve ove informacije, kada govorimo o samom upisu zainteresovanosti, evo, svršenih srednjoškolaca, šta očekujete u stvari od nove akademske godine? Mi se nadamo da će epidemiološka situacija biti povoljna i da nam se neće pojaviti ove teškoće s kojima smo se potpuno neplanirano suočavali u ovoj akademskoj godini, da ćemo na vrijeme početi sa nastavom, a to će prethodno značiti da ćemo uspjeti realizirati sve ove aktivnosti koje jesu planirane za ljetni period, odnosno početak jeseni, uz jedan dio aktivnosti koje su izostale u proljeće i koje trebamo nadoknaditi. Mi sad imamo dodatne ispitne termine i u tom smislu su potrebne određene formalne, proceduralne izmjene kako bismo uz ove redovne junske, julske, odnosno augustovske i septembarske termine dali priliku našim apsolventima i matrikulantima koji nisu mogli pristupiti ispitima od marta do maja, također svim studentima koji nisu u aprilu mogli pristupiti ispitima u ovom aprilskom roku. Dakle, potrebno je da to sve sad nadoknadimo i da, nadamo se, počnemo na vrijeme sa novom akademskom godinom, a da će epidemiološka situacija biti povoljna da mi možemo realizirati nastavu. Ono što je važno, ukoliko bi se i desile neke teškoće slične ovima, mi smo sad spremni da barem dio nastave, a možda opet na neki kraći vremenski period i u cijelosti realiziramo putem online platformi. Tako da, evo, imamo sad jednu spremnost kakvu u martu ili početkom marta ove godine nismo imali. Kada ste kazali treba nadoknaditi, vjerujem tu je i onaj dio praktične nastave koji evo nije mogao biti završen u ovom periodu. Da, mi upravo u ovoj narednoj sedmici imamo predviđenu nadoknadu te praktične nastave tamo gdje ona nije bila realizirana, ali kada je u pitanju Filozofski fakultet, ja bih htio istaknuti da smo mi uspjeli organizirati i dobar dio nastave koju bismo u normalnim okolnostima realizirali u školama, osnovnim ili srednjim školama Tuzlanskog kantona, na način da smo, zahvaljujući susretljivosti škola, naših stručnjaka iz prakse koji su angažirani u nastavnom procesu na Filozofskom fakultetu, uspjeli putem Zoom sastanaka upriličiti videokonferencije sa nastavnicima iz osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima, pedagozima, psiholozima u osnovnim školama i tako dalje, koji su podijelili svoje iskustva i odgovorili na ona pitanja i na onaj način se uključili kako bi to bilo i prilikom posjeta učenika školama. Postoji jedan manji dio nastave koji možda, opet ovisno pojedinačno o svakom predmetu, hoće biti nadoknađen, ali mi smo uspjeli naći svojevrsnu kompenzaciju i za ono što je izostalo kad je u pitanju boravak naših studenata u školama. Za koliko, evo, studenata je spreman Filozofski fakultet u narednoj akademskoj godini? Mi smo predložili sličnu upisnu politiku kao i prošle godine uz neke male korekcije i zapravo povećali broj potencijalnih kandidata na naročito za interesantnim studijskim programima. Na budžetu je to na 13 studijskih programa, 145 mjesta, nešto malo više na dijelu za studente koji se sami finansiraju, tako da očekujemo negdje maksimalno 400 maturanata, odnosno 400 brucoša na Filozofskom fakultetu, na 13 studijskih programa i kažem, ponovo pozivam sve one koji imaju neka dodatna pitanja da nam se obrate, mogu popuniti ovaj obrazac na našoj web stranici, mogu nas direktno kontaktirati mailom, putem naše Facebook stranice. Mi ćemo vrlo rado odgovoriti na sva njihova pitanja. I evo za kraj ovog našeg razgovora, zašto bi neko trebao studirati na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli? Ja se nadam da je odluka šta će studirati kod svih naših potencijalnih kandidata, odnosno svršenih srednjoškolaca, rezultat promišljanja, uvažavanja nekih vlastitih sklonosti, želja, ali i nekih drugih faktora koji jesu i trebaju biti relevantni prilikom izbora budućeg zanimanja, odnosno studija, a iz naše perspektive razlozi za upis Filozofskog fakulteta su ti što svi naši studijski programi na prvom ciklusu traju 4 godine, što znači da nose 240 ECTS bodova i kao takvi predstavljaju osnovu za samostalno obavljanje poslova gdje se traži visoka stručna sprema. Znači, sa završenim
hibridnim ciklusom svi naši kandidati mogu samostalno izaći na tržište rada i ući u taj proces imajući sve kompetencije i znanja koji su potrebni. Ono što je također važno, mi osim onih specifičnih kompetencija koje se u slučaju svakog pojedinačnog studijskog programa vezuju za to područje i poslove koji gravitiraju u tom području, nudimo i snažne generičke kompetencije koje su imperativ u vremenu u kojem živimo i predstavljaju osnovu i za daljnje profesionalno usavršavanje, bilo ono formalno na studiju drugog ili trećeg ciklusa ili neformalno kroz kontinuirano usavršavanje bez kojeg ne možemo obavljati ni jedan posao danas. Što nam vi možete reći, evo, zašto upisati neki od 13 studijskih programa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli? Ja bih kazala da je prodekan Pinkas iznio sve vrlo važne razloge zbog čega je važno studirati na filozofskom. Također tu je i usklađenost naših studijskih programa sa akreditovanim studijskim programima u regionu, što je prvi preduslov za mobilnost studenata. Mi snažno potičemo internacionalizaciju visokog obrazovanja. Veliki broj naših studenata aktivno učestvuju u programima mobilnosti, što također doprinosi razvoju njihovih i specifičnih, ali i generičkih kompetencija. Oni će biti konkurentniji na tržištu rada ukoliko jedan semestar provedu na nekoj visokoškolskoj ustanovi, na univerzitetima sa kojima imamo potpisane Erasmus sporazume, pa evo i sad i u toku pandemije naši studenti borave na programima razmjene Erasmus. Mi smo stalno s njima u kontaktu, jako smo se brinuli u martu na koji način će se oni snaći na univerzitetima na kojima se trenutno nalaze, na univerzitetu u Vroclavu, u Granadi, u Pečuhu, ali evo, zahvaljujući zapravo i dobroj saradnji univerziteta sa univerzitetima na kojima se nalaze naši studenti, oni su se dobro snašli i dobri su i vratit će se sretno u Bosnu i Hercegovinu. Za njih je to bilo jedno novo iskustvo. Znači, mi nudimo programe mobilnosti, što mislim da je jako važno i da će studentima pružiti dobar temelj i za nastavak obrazovanja, ali i za tržište rada koje se naravno stalno mijenja, pa mi moramo uvijek raditi na sebi, raditi na razvijanju svojih i specifičnih, ali i genetičkih kompetencija. Hvala vam za gostovanje, hvala vam za sve informacije koje ste dali našim gledateljima, pa evo i roditeljima budućih studenata koji možda još i ovog momenta razmišljaju šta upisati, gdje se pronaći, kako donijeti pravu odluku, je li tako? Nadam se da ste im pomogli. Hvala vam za gostovanje. Hvala vam.